Pa kao i uvijek u ovo vrijeme godine kada je nadolazeće europsko ili svjetsko prvenstvo, tu smo u Poreču Dijamantu, imali smo 4 treninga. Zadovoljan sam s ovim što smo napravili u tako kratkom vremenu. Fokus nam je da probamo posložiti sredinu naše obrane gdje smo doživjeli najveće gubitke, da kažem tako, i uvijek je to srce obrane problematično. Djevojke rade dobro. Pa naravno, evo, čeka nas sutra utakmica sa Senegalom, s njima smo već igrali na svjetskom prvenstvu. Tako da to su neke, ajmo reći, malo drugačije zemlje kao što je Afrička, iako Senegal nije toliko jer većinom te cure igraju po Europi, po Francuskoj najviše, a i druga utakmica nas čeka Poljska koja je jedna odlična provjera i odlična ekipa da vidimo gdje se mi nalazimo sad u ovom trenu. Pa evo, stvarno jako dobro radimo, treninzi su intenzivni, ali bitno da je atmosfera u ekipi odlična, stvarno znamo šta nas čeka i evo, pripremamo se na to. Pa naravno da je lijepo igrati kad je reprezentacija u pitanju pred dosta publike. Pozivam navijače, ljude koji su željne kvalitetnog ženskog rukometa, to je jedna lijepa priredba, manifestacija u Novigradu, da dođu, da nas podrže. Mi ćemo se potruditi sa dobrim izdanjem da odu kući zadovoljni. Pa ponavljamo gradivo i ajmo reći da više usavršavamo to gradivo jer ovo već od kad je trener Oborvan izbornik, to se sve bazira na istome. Tako da sad samo usavršavamo i evo jedino što dolaze neke nove igračice pa onda moramo usavršavati. Da, jedna jako čvrsta i brza ekipa, evo imaju stvarno jako dobra krila. Mi njih respektiramo, ali evo ipak neki fokus je na nama i na našoj igri.